Ngiyabingelela ekseni. La ngiphethe igabade lesituli leli. Lokhu okubanga phansi, angazi ukuthi nikubiza ngani mhlambe ngakini, but kuyikhekheba. Uma ngaphane kuwukuthi umuntu one blockage empilweni yakho and uyasola ukuthi bakuvala, cause uyazibona mawumuntu ukuthi okay, njengamanje izinto zami azihambi ngalendlela ezijwayele ukuthi zihambe ngayo. Thola ke le khekheba, ukuthole nje kube kukhudlwana, mhlambe kube yilo size, but awuzukusebenzisa konke. Uzohlephula nje uphisi, noma kuwukuthi mhlambe kuncane kungangaloko okutholile. Thatha amanzi omfula, umfula ohambayo. Mawufika lapha emfuleni, amanzi ufika uwacele, usho ukuthi uyawasebenziselana, ne? Uwacele then bese uyawakha amanzi. Mawuwakha amanzi, wakhe kule ndawo la akhala kuyona. Kule ndawo la akhala kuyona abangakhona umsindo, so that nawe izinto zakho zizokwazi ukuthi zizwakale mawuzenza. Bese ungitholele usea salt, rough salt. Uzongicaphunela rough salt, ufake emanzini angango 20 liter, ucaphune kayi7. Ngasikhathi ucaphuna uyawufaka uyakhuluma. Bese uhlephula leli gaqa leli ulifake emanzini. Lento le uzogeza ngayo for 7 days. Njalo ekseni uyageza ngayo njalo ekseni until kuze kube ukuthi uba right. Into oyikhulumayo ukhuluma ukuthi izinto zakho mazilunge, impilo yakho mayibe nekusasa, izinto zakho maziqaqeke. Mangaphane kuwukuthi kunomuntu onesandla ekuvalweni kwakho, ekuthenini impilo yakho ingayi phambili. Njengamanje lezo zinto lezo yibopho lezo uyayiqaqa, izinto zakho mazilunge, makube kuhle, makukhanye, ngoba into osuke uyidinga udinga ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele, ukwazi ukuthi izinto zakho zilunge. La sikusiza ekuthenini mangaphane kuwukuthi wavalwa ngesituli, noma kunento zakho ezathatha zahanjwa zayogqitshwa enhlabathini, si-unlocka lezo zinto lezo, but sebenzisa usea salt, rough salt. Enza lezi zinto lezi engikuchazela zona ngale ndlela engikuchazela ngayo, ukuze ukwazi ukuthi lento ikusebenzele kube kuhle, kube mhlophe, makukhanye ke. Siyabonga.